ariko intambwe umuntu akwiye kurenga mwase akagera ku ntambwe y'ubwoko, ngatanga amafaranga yo kuja guhahira umugabo w'umunyabyinshi je ndi umusita, ngatanga amafaranga yo kuja guhahira umugabo w'umusegege, ngasomesha umwana w'abahinda, nkagirira neza umwana w'abega. Ico nico gikenewe ku mugabo w'umunyamurenge n'umugore w'umunyamurenge n'umuhungu w'umunyamurenge n'umukobwa w'umunyamurenge kuri no ya none. Yego nongeye kandi gushima ko twongeye kubonana ni kuri ya channel yanyu Ruhanama TV1. Dukomeza kubabwira ngo muduteze imbere, mukore share, mukore comment, mukore like, bizadufasha kandi namwe bizabafasha. Ubwo duherukana nari mpaye mbabwira akarengane k'ubwoko bw'abatutsi n'ubwoko bwacu muri Kongo. Uyu munsi natekereje kubwira ubwoko bwacu ku ijambo ry'ubumwe. Umufaransa yaravuze ngo union fait la force, ubumwe ni imbaraga, ubumwe ni umusingi. Iyo umuntu aje kubaka inzu azazana umucanga, akazana amabuye, akazana isima, akazana ferabeto, akazana noneho yavanga isima yayishira kuri ferabeto, yayishiraho ibuye, yayishiraho umucanga, umusingi ukaburuzuye, yazana idafari yashiraho igitaka, yashiraho isima, urwa ruvange rwa bya bintu bikabyara imbaraga, inzu ikaba durable, igakomera, umuntu akagera kure akubaka. Niko kurya uzamva ngo umuntu ngo agira inzu yiwe mu Rwanda, ngo agira inzu yiwe muri Kongo, ngo agira inzu yiwe muri Amerika, ntaza byuka ngo arote yayigize yamayigira. Nuko aza agura amabuye, agakodesha imodokari ya bene yikorera, akazana umucanga n'ibindi, yarangiza kubaka agahera ku musingi, akazamuka akagera ku mabati, agasakara, akayikiranura, akayishyiramo ibitanda, akagura televiziyo. Ni ukuvuga ngo inzu igizwe n'ibintu byinshi bihurijwe hamwe bikabona kwitwa inzu. Umuntu akavuga ngo ngira inzu, ariko ugiye kureba ibiyigize ni byinshi. Nico nashakaga kubwira ubwoko bwacu, kuba umuntu umwe. Mwirinde ikintu cyose kizodutandukanya bwoko bwacu, mwirinde ikintu cyose kizoturemamo amacakubiri. Rero kugeza n'ubu harayaremwe, hari abantu bagambaniwe baricwa mu bwoko bwacu benshi. Hari abajanywe Kinshasa, n'ubu bari za Makala, abandi bari za Ndolo, abandi bari muri za Demiape, n'ibindi. Kandi cyo mbabwiraho, ubwoko bwacu benshi bagambanirwa, ntibanagambanirwa n'andi moko ngo n'abapfurero n'abashi n'abake, bagambanirwa n'abandi bene wacu muri twebwe. Turaruha tugeze ku ntambwe bamwe bitwa ngo nakagara, abandi ni batwirwaneho. None bageze no kwizina ngo bifobagane, bageze no kwizina ngo bitwa barunaka. Igihe ca Yesu hari abaje bamwe baravuga ngo naba Pahoro, abandi ngo naba Apolo. Ijambo riravuga ngo arababwira ati umubibyi karumwe, databuja karumwe, Apolo ninde, Pahoro we ninde. Mu bwoko bwacu mwabantu mwe bagiye ukubiri n'inyungu z'ubwoko, suko mutazi ukuri, suko mutagira ukuri kubaba mu mitima, suko mutazi akarengane k'ubwoko bwacu, suko mutazi kurimbuka k'ubwoko bwacu, suko mutabonye imirambo y'abamama batemaguwe, suko mutabonye abishwe bakaza bashingwa ibiti mu myanya y'ibanga bagapfa, suko mutabonye imirambo y'abagore barasiwe mu madego, suko mutazi ko twanyazwe twagambaniwe,
si uko mutazi ko twagambaniwe mu Gatumba turashira, si uko mutazi ko hari abapfuye. Usaye waba umunsi ndaswa maze kuraswa caga empa imvurirwa ino muri Kenya, hari uwo twaganiriye umunsi umwe ku rubuga, yamambwira ngo se nari naragiye kugira gute, ngo bari ngo bazongera ngo bandase. Sino kwanga mwana wa data, nzico tuvukana, nzico dupfana kiraruta ico dupfa. Haba nubwo wonifuriza kuraswa no gupfa, jewe ndagukunda kubera kuri umunyamurenge, bwoko bwacu mwe, bwoko bwacu. Ejo bundi hari ikintu cambabashe, nabonye abapasiteri bo muri Amerika babiri, simbavuga amazina, sinaje no kuri social media kuvuga amazina y'abantu. Umwe avuga undi aramusubiza. Abapasiteri bo mu bwoko bwacu baza batanga ameza, abakristo bakanywa ameza, abashumba, ngo bagiye gutukana. Aho gutukana mubwirana urukundo. Bwoko bwacu twaragambaniwe, mureke kubibice. Mureke mbabwira kano kantu. Iyi ntare ija kurya imbogo, iyi mbogo ziri hamwe zazicumita zikaroza zikayisha, muza mubireba, muzoreba aya macano y'inyamaswa, kubera impamvu y'ijambo rimwe, kuko ari ubumwe. Ariko iyi ntare itandukanije imbogo n'iyindi, kwica imbogo ari imwe biroroshe. Umuntu wese uzotugira babiri kugira ngo atumare biroroshe, ariko umuntu wese uzoshaka kutugira babiri ngo atumare agasanga twanze gutandukana, ntaho azomenera. Mureke guha umwanzi w'ubwoko bwacu rwaho bwoko bwacu, mureke gusubiranamo, mureke kurwana, mureke kurengukanaho, mureke kwicana, mureke kugambanirana. Utera intambwe yo guhinduka wa mugabo we. Ariko mwabwoko bwacu muza mwibuka ko dutuye mu isi twambaye umubiri, tuzambura uyu mubiri mu minsi mikeya tugapfa. Twebwe turi ikizazi c'abashize batakibaho, twebwe turi ikizazi c'abatagituye mu isi. We basogokuruza bacu bari ntibaboze, ba data bari ntibaboze, ba mama bari ntibaboze. Nukuvuga ngo turi ikizazi c'abashira, natwe twegereje gushira. Twarangiza tugahurwaho umuntu wese ushaka kutubibamo amacakubiri. Umuntu akaguha amafaranga ngo umara biwanyu. Umugabo umwe yaransekeje ngo abakobwa baruguru bahagaze bashaka yabona umuntu w'iwabo ngo akarira kanga ko batandukana. Si ikindi wari umuco rwari urukundo. Mutera intambwe yo kugira urukundo rumeze nk'urw'abakobwa biwacu bashakwaga baruguru. Yagaza abona umuntu baturuka mu mwana umwe akanga ko batandukana, akarira kanga ko batandukana. Niki cabiteraga? Byaterwaga nuko akunza biwabo, anejejwe no kubana nabi wabo, yishimiye kubana nabi wabo, yishimiye kugendana nabi wabo. Ariko ubu twebwe bwoko bwacu, mureke mbabwire kino kintu. Ibi tuza tuvuga nguyu ngo ntiyanga ubwoko ngo nakagara ngo niki. Mureke mbabaze, ese muzambwira ngo urukundo ni ukuvuga? Urukundo si ukuvuga, urukundo ni ugukora, ni ugutera intambwe nkaza nkinjira mu wawe nkavuga ngo nagutekereje nkugabiye inka. Urwo urukundo nagutekereje naje kuguhahira ngo murye muticwa n'inzara murakenye. Urwo ni rukundo. Ariko urukundo rwo kukanwa rurangwa n'uburyarya kenshi, urwo kukanwa rutagira ibikorwa rurangwa n'uburyarya. None se mbabaze, kuva iwacu hasenyutse kandi simbogamye ko ndabwira abanyamurenge, hari support mwari mwabona y'akagarigeri wacu. Mumbwiza ukuri namwe abazabikora, mumbwire ngo hano naragayitse hakozwe kino. Nukuri nzamanemera ngaruke kuri social media mbabwira ngo nukuri namenye ku musanzu wanyu wageze iwacu, mumbabarire. Nukuri ko abakristo nzosaba izo mbabazi kuko ndi umukristo. Twebwe twishwe tugasenyerwa amaza agashira, abantu bakadushiraho, kugezaho abantu boza bagemurirwa igikoma cyo kumwa, abasaza batangira kwarara kubera ko batakiboneka yo gukama itari munsi y'urugo. Abantu batangira kohereza amafu, aho abantu batangira kutuvuza. Twebwe twari twarashwe kubushize naravuze nare bashimiye wawawe. Barangiza
ngo yaye ngo bakunda ubwoko. Ese gukunda ubwoko ni ukubivuga muri biriya byago? Gukunda ubwoko si ukubivuga mu gihe cya biriya byago. Gukunda ubwoko ni ukubukorera. Buriya abantu batanga amafaranga yabo bakohereza ruguru, umukecuru akabona ifu yo kurya. Umukecuru ikiro cy'isukari ubunyine kigeze niba ari mu $10, 10, 15. Ikiro kimwe cy'isukari wacu n'inzira zigana iwacu barazifunze, nico kiro ntikirenge iwacu. Warangiza ngo nawe ntubumwe nanje, ngo nanje simba umwe nawe. Ko tutarabona na rimwe, ko tutubona ndi maraporo sorry cyane, ko tutarabona ni $1,000 zabavuyemo zirenga iwacu. Mwabwoko bwacu muve mu buryarya, dukunda ubwoko, dukundane. Umbwiraho nagayitse mpakire, kubwiraho ugayitse uhakire. Dusenyere ku mugozi umwe. Umugozi umwe ni imbaraga. Abanyapolitike batuje imbere bagendere hamwe, natwe abo turi imbere tugendere hamwe. Rinda mwene so. Ureke mbabwiza ukuri, timona bariya badushuka ngo tube babiri. Bariya nibo bafite target yo kutumarisha, kudutandukanya. None wobaho utuye muri Amerika utazawohereza ruguru $10 kubw'impamvu y'ubwoko? Hari umwe nawe baje arambwira ngo bazabayohereza menshi. Uzawohereza nyogosenge, uzawohereza so. None ukubu nyine nanje mfite data ari mu Minembwe. Aya mafaranga nzafata yanje kohereza data mu Minembwe. Ayo ubwoko bwo yanshimira, tibwo yanshimira, kuko ni inshingano zanje gufata data ansharije, kuko yarandeza arankuza, niyandinda mwana nandinda dayi. Nanje ngeze igihe cyo gufata data nkamurera nkamukuza, akagira amasaziro meza kubera yuko yambyaye. Kuko iyo ni devoir, mfite responsabilité yo kurengera famille yanje. Iyo ni donc ndi responsable wa kwiye igishoboka cyose gikwiriye kwiye kugikora ku bwa famille yanje. Ariko intambwe umuntu akwiye kurenga mwase akagera ku ntambwe y'ubwoko. Ngatanga amafaranga yo kuja guhahira umugabo w'umunyabyinshi, je ndo umusita. Ngatanga amafaranga yo kuja guhahira umugabo w'umusegege. Ngasomesha umwana w'abahinda. Nkagirira neza umwana w'abega. Ico nico gikenewe ku mugabo w'umunyamurenge n'umugore w'umunyamurenge n'umuhungu w'umunyamurenge n'umukobwa w'umunyamurenge kuri no si ya none. Musenyere ku mugozi umwe bwoko bwacu. Kubera yuko umwanzi yifuza ko tumarana twenyine, muhindukire mu bumwe. Bari abapasteri bacu basubiranye mu magambo muri Amerika, mubireke mubyihorere. Ahubwo hamagare mwene so musangire, umubwire ko mukunda, muganire, mwerekana ukuri, murebe iyo tuhaye tugana, murebe ukuntu twenda kurimbuka, murebe ukuntu umwanzi akeneye kutumara. Hari umutegetsi wo muri Kongo wavuze ngo azicisha umwanzi ngo uwundi mwanzi. Ni ukuvuga ngo bazokoresha umunyamurenge yica undi munyamurenge mu bundi buryo, kuko gani twebwe turi ku isoko nitwe bita abanzi babo. Twebwe ngo nitwirwaneho, ngo ndakagara rigasumba ndi umunyamurenge. Iryo ni ijambo, rigasumba ndi umunyamurenge. Kandi kiza gitangaza twebwe tukaba no mu makanisa. Ico bita ubukristo simvugo mu ntegere. Ico bita ubukristo so kuvuga ngo ndi umukristo. Ico bita ubukristo ni ugukora ico ubukristo buvuga, ni uguhinduka ukaba uwa Kristo, ukaba umufuasi wa Kristo. hari ahantu nasomye narimo ntegera diskuru ya Lumumba muri Kongo, havuga ngo le Lumumbiste, c'est-à-dire n'abafuasi ba Lumumba, nabumva amatwara ya Lumumba, nabumva amaprincipe yagengaga igikundi yarahagarariye, cyama yarahagarariye Lumumba, nabagendera muri vision ya Lumumba. Abakristo n'abafuasi ba Kristo Yesu, nabumva Kristo Yesu, nabagendera mu mahame y'ubukristo, nabagendera muri vision ya Kristo Yesu yaduhaye. Kandi muri iyo vision ijambo rikomeye kuruta yandi ribamo ni urukundo, ni ukubumwe mugasenyera ku mugozi umwe.
ni kuki tugiye kumera nka wa mwanzi waje umuhinzi asinziriye abiba urukungu mu masaka? Ninde watubibzemo urukungu ubwoko bwacu? Ninde watubibzemo urukungu kugira ngo ubwoko bwacu bubemwe abantu babiri? Hari umuntu byavuze ngo yewe kintu cazanye ngo ibice muri ryo ngo kikaritandukanye. Ninde watubibyemo amacakubiri mw'abanyamurenge? Umwanditsi w'igitabo c'Abagalatiya aravuga ngo ese mw'Abagalatiya mwe ninde wabaroze? Ninde waroze ubwoko bwacu? Uwo muzi mubi wa Satani waroze ubwoko bwacu n'umuzi umeze gute? Mw'abanyamurenge mwe ngo yaye ngo ndakagara, ngo yaye ngo nitwirwaneho ngo sinogirwa inama, ngo murenge akagara, murenge twirwaneho, mushikira kuba umunyamurenge, mushikira urukundo. Nubwo mvuga gutyo ndahamya ko ico twirwaneye hayikora kuri none nukuri kw'Abakristo ni inyungu z'umunyamurenge 100% ni inyungu z'umunyamurenge. Hari uwavuze ngo se ngo ko dutabarwa ngo naba ahubwo ikibazo no kugira abadutabara. Iyo batware tubonye benshi tukabona n'imbaraga nyinshi zidutabara n'ubundi twaragambaniwe, ntawe twe twagambaniye, ntawe twarariye ku ijoro, ahubwo nibo baturariye ku ijoro. Iyo batware tubonye ubutabazi bufite imbaraga zingana n'iza Isiraheli, bwozotumye ubwoko bwacu bubaho. Ariko n'ubundi turakomeye muri mzaravuze ngo turakomeye dutsindwa, tuzogera kure, ndabarahiye bwoko bwacu tuzogera kure. Ariko ndabahimiriza rino jambo, mubumwe muvi buzimu muji buntu, muvi nyuma. No ni ugutangara abantu b'abanyamurenge bafite imitekerereze isa n'iya mayimayi yo kumaraho ubwoko. Hari uwambwiye umunsi umusaza apfa Fandereti makanika, arambwira ngo se harya ngo shobuja ngo yapfuye, donc nje wabaye databuja iwe si shebuja. Numva icambwiye kuko nyine yumvaga ashaka kandi w'umunyamurenge. Ndatangara ndavuga ngo inyaje we databuja yapfuye, naruhuke, yari umugabo, yaravuze ngo ibyo gukunda ubwoko ngo ndiyo bibwirizwa kuko yari umunyamurenge. Nanje sinobibwirizwa kuko ndi umunyamurenge. Usarire hari ijambo abanyamurenge bagiraga kera kandi rikasa nk'amafuti, ariko kandi rikabamo urukundo. Umunyamurenge yagasanga undi munyamurenge harwana n'umubembe, akama kubita wa mubembe atarabaza amakuru. Mu bundi buryo akoze icaha, ariko kubera ka kantu k'urukundo akaza kubaza mwene se, ariko yamukuye mu maboko ya wa mubembe, akaza kumaza ngo se byagenze gute, ariko yabanje kumutabara. Naho twebwe noneho tutameze nkuko tuzi ukuri, tuzi akagambane twashize twamazwe mwabwoko bwacu. Ngo oyaye nukubaka guhembwa ibihumbi 5 by'idolari, ukabura idolari 50 zo kurengera abana baya bashanyukirwaho n'agapira, bakanyagirwa ku mikikira y'igakangara, niyo kuri muriza, niyo mu bidegu, niyo mugahwera, niyo mu nduzi. Abasore badushizeho, twe dufite abapfakazi, abana bapfakarira ku myaka 16. Ubwoko bwacu abana babaye imfubyi, nyina agapfakara afite imyaka 18 agasigara n'abana babiri, isa gapfa. Je narabibonye nahamze benshi mu ntambara zitandukanye mu bwoko bwacu. Mwarangiza mukigira y'ubwoko mukagira ngo muzobona amahoro. Bibiri zivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, kandi kwanga ubwoko nicaha. Kwanga ubwoko bwawe nicaha, takingana no kwanga ubwoko bwawe kuba kibi. Ubwoko bwacu niki caduteye iri jambo ryavuye hehe? Umugabo umwe yaravuze ngo ico mwereka ngo umuzi w'ubukene ngo yo urandura, ngo yamara ntawurekere gutyo ngo akawutwika. Naje ico nereka ikintu cadutandukanyije abanyamurenge, uwo muzi no urandura nkawutwika. Umugabo umwe arambwira w'umunyamurenge, naratangaye, ariko bwoko bwacu tugeze kure. Arambwira ngo nitwe turi mu kwizira, ngo kunarashwe ngo ndamugariza imbavu zanje zibiri zarakize zaro no ruhande rw'iburyo, ariko ubu zarakize. ngo nitwe turi mu kwizira w'umunyamurenge uzi ukuri uko kwitwa ku bwoko bwacu, ngo nitwe turi mu kwizira. Sinokugaya sinokwanga, Imana yashize mu rukundo rw'ubwoko bwacu, ariko warataye. Hindukira wowe kabyarawe,
mwana wa data hindukira, muhindukire turwanire ku mugozi umwe, umwanzi azotsindwa, uwatugambaniye azotsindwa nidusenyera ku mugozi umwe. Muvi buzimu musange bene wanyu. N'ubundi cyatumye urugamba ruramba nuko twarwanye mu buryo butandukanye, ariko iyo tuza kuba umuntu umwe, intambara barashize muri Kongo, tuba dufite iwacu. Mu bumwe tuzogera kure. Mufata abana tubigisha amateka yacu, tubigisha ibikomeye twifuza kugeraho, tubigisha ukuntu umuntu azayitangira ubwoko akabuzira agapfa, tubigisha icyo bita esprit ya patriotisme. Abantu bumve patri icarico, bumve ko patri irenze kubivuga amateka gutya, ahubwo patriotisme ikwiriye kuba no kumena amaraso ku bwoko bwawe. Ngiyo iyo niyo patriotisme. Murenge kubiganira, murenge kubitekereza, mugeraho kubiharanira no kubitangira imibiri yanyu. Yewe na Kristo yiguza abanyabyaha, arabapfira, bahinduka ishanga rye, bahinduka ubwoko bwe. Bibiri iravuga ngo mwahindutse, ngo ntimwari ubwoko, ngo ariko mwahindutse ng'ubwoko, ngo ntimwariho, ngo ariko mwahawe ubuzima mubaho. Abanyarwanda igihe cya jenoside bamaze kwicwa, uzobitegere bazavuga ngo inkotanyi muri jenoside yakorewe abatutsi, bazavuga mu gihe cyo kwibuka bakavuga ngo inkotanyi ni ubuzima. Ariko uzumva iryo jambo mwana wada, uzaho ryavuye. Inkotanyi ni ureke Imana, ureke Yesu, bashikira ijambo rivuga ngo inkotanyi ni ubuzima. Uzi i Kanombe uriya mudugudu w'abademobe, uzi za kajorite zibamo, ni abagabo barwaniye ubwoko bwabo, bamugaye kubera ko barwaniye ubwoko bwabo, bamugaye kubera ko bakeneye kubaka igihugu cyabo. Ni ukuvuga ngo gucikamwo kukuguru kwa bariya bagabo bishobora kuba byaratumye umuhanda uba i Kanombe ukagera mu Giporoso. Gucika ukuboko kumwe muri bo byatumye abana babo b'abatutsi barimo barengerwa, ubu ngubu ari abaminisitiri mu gihugu. Kumugara no kumeneka amaso bitewe n'amafragmenti ku rugamba, ibyatumye ababo bagira ishema, igihugu cyabo kiratekanye, kirubakitswe, kigeze iyo kigera. Kubera iki? Amaraso y'ababo. Fande Makareka yaravuze ngo ntituzatega amajosi ngo bateme. Tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho. Yamaze kubivuga arapfa. Mwabwo kumwe bwacu tutazogira umuvumo. Muzamona bene ari amaraso arayo kuvirirwa tukigirayo. Cyangwa tugomba kumwe kugeza ku nsinzi, kugeza tu successes, kugeza mwabana bahe bakura mu bwoko bwacu. Mwirinde kuzagira amacakubiri, muzatera intambwe yo kubumwe. Ahazatunanira tuzasubira inyuma tuhaganire, ariko ntitukaheze. Mwumve rino jambo musorejeho, ntitugaheza umwanzi kote faible yacu, ntitukabwira umwanzi ahatunaniye muri twe, ntitukabwira umwanzi ahaturemerereye, kuko niho aza yinjirira akadusenya. Tuzahisha umwanzi kunanirwa kwacu. Hari ijambo muri Bibiliya mu isezerano rya kera, umunsi Sawuli na Yonatani bapfa, Dawudi yaravuze ngo agiye kubabwira ngo kubaganirira ngo ijambo ry'indirimbo y'umuheto. Arababwira ngo mwa bakobwa b'Igilibowa mwe, ngo mwa misozi y'Igilibowa mwe, ngo kuri mwe ntiyakagwa imvura, ngo ntiyagatonde n'ikime, ngo haba n'imirima yera imyaka, ngo ntikahere, ngo kubera ko ari hintwari y'Uwiteka yagwanye umugayo Sawuli n'umuhungu Yonatani. Aravuga ngo namwe mwa bakobwa b'i Yerusalemu ngo ni murire. Avuga ijambo ryo nari nkendereye, aravuga ngo ntimukabivuge kugira ngo abanyegati batazobimenya ngo bakanezezwa n'ayo makuru, ngo kuko intwari y'Uwiteka, intwari ya Isiraheli, ngo yagwanye umugayo ku musozi wa Gilibowa n'umuhungu Yonatani. Ubwoko bwacu ntimukavuga intege nke z'umunyamurenge. Mureke gusubirana kuri social media, mureke gutukana, mureke kwambikana ubusa, nimureke mucire hasi birarura. Ubwoko bwacu mucire hasi birarura. Reka kuvuga intege nke z'umunyamurenge, mwigira inyuma, musubira inyuma.
muganirire inyuma intege nke zacu, tuzikirire hariya inyuma, nitumara dusonga imbere turi abanyembaraga. Nigeze kubona umugabo umwe namwigiye isomo w'umukomediye, yambaye ishati nziza hano ariko akeneye gusetsa abantu kugira ngo wenda abone views nziza hano, naho yayishanyuye hano umugongo, irashangitse umugongo wose uri hanze. Abwira abantu, abereka ishati y'ukuntu yasobetse imeze neza, arabibereka. None arangize muri rwa rwinshi rw'abantu ahita ahindukira abereka umugongo uri hanze, ishati yarashanyutse. Abantu baramuseka cyane, ariko nabyize mu ijambo rimwe, akihaye abereka hano boza babona imbaraga n'ubwiza bw'ishati, ariko beretse umugongo babona intege nke ziwe zo kwambara ihuzu icitse. Twebwe yacu huzu aho icitse, muze duhindukire tuyisonere hariya inyuma. Nitumara kuyisonera hariya inyuma, twerekane hano h'imbaraga honyine. Mwabagabo b'abapasiteri b'ubwoko bwacu mwe, ni mukora umurimo w'ubupasiteri mu bumwe, musenyere ku mugozi umwe, mureke gutukana no guhangana. Oya, abanyapolitike bacu ni mwegerane, mureke kuba babiri mu bumwe. Abasirikare bo mu bwoko bwacu mwegerane, mureke kuba babiri mu bumwe. Tuzogera kure, mureme ikintu c'urukundo bwoko bwacu. Ndabizi yuko hari abantu batabyumva, ndabizi yuko hari abantu bazavuga ngo nibindi. Hari abagabo bataza batanga umusanzu wo gutabara ubwoko, hari abagabo batorengera, hari abagabo batazagura akawunga yo kurenga iwacu ruguru, hari abagabo bovuga gusa bosakuza gusa. Urusaku si urukundo, urusaku rukunda gusenya, urugambo ruza rusenya. Murenge iyo ntambwe, mugire ubwoko, mugire umutima wo gukunda ubwoko no kuremera hamwe no kurwanira hamwe, nibwo tuzagera kure. Murakoze, murakarama bwoko bwacu. Imana ibahe umugisha.